Sanibonani bafowethu, ngithemba niyaphila. Ubona umzali mangabe ekukhuzeni, hey musu ungihlolela wena noma ethi hey imhlola yami le. Okusho ukuthi usuyikhuluma ngento esithi ukuhlola yenziwa izinyanga. Iqiniso lihle lithi wonke umuntu uyahlola. Mhlawumbe ngabe uhlola ngemizwa, imiqondo, nanoma inyama, imbala. So lonto ngisho kumele siqaphele ke lento bathi umhlolo ngoba manje kuyenzeka kwesinye isikhathi yabona nje mangabe umuntu uhlala unemizwa yokuthi ngazi khona abantu abakulandela ngezibhamu ubokwazi le mizwa sengenzeka ukuthi usukuhlola ukuthi kuzokwenzakalani. Uyabona nje ngasekhaya ingane mangabe idlala ukufa isukuhlola mhlawumbe khona umuntu ozohamba noma mhlawumbe ubona ingane lapha mhlawumbe idlala ngokuphatha umntwana omncane ngathi nomphethe nodoli. Ngani isukuhlola mhlawumbe khona umuntu okhulelwe ekhaya. So kumele siqaphele into leyo bafethu ukuthi iyasebenza kumuntu wonke. Uma ngabe umuntu uphila uyakwazi ukuhlola mhlawumbe izinto ezisuke zenzeke. So uma ngabe mithi umuntu mhlawumbe umenzela umhlolo kusho ukuthi usukhona into esuke umtshela ukuthi ingenzeka ngaphambilini. Ngiyabonga.